dear, Bichim wa fidi ene to sompa FM and TV nebema weni jie ene aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie aketiapa so kamu ema aketiapa papa wa fidi ene to sompa FM and TV why Yasin sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitne imunu ema akati apa ye no mai mun samma kudi mun samina ne kasebo biji samni e jasu samina sompa de abama sompa FM Emma Katiapa, Sompa TV, Sompa TV, Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Promotional enyato ewo sompa fie wo hani nsia kire ponum secure sompa dumienu kasebo ena yabo no eba bebe dia to wo na every sompa 106.5 FM no yankran no ena masantema yaji atum headquarters sompa 93.1 enu ye hwada braka babia 21st clinic wo no ayiko 100.9 so de masantema ikro na ewi adamfo pa radio ewo France abrochimamu na hinkro Paris wono so to edi apete Kingdom 106.1 FM ankasim wo monso age afi sompa 106.1 FM eyebono pu FM ene 90.7 enu ye sompa nkransa wono ma wo bono ene na afa nyina no sompa 98.9 ene afi sompa 101.3 ye no wodo ma hinkro sompa 101.1 ewo takwa ene 103.3 wotakrade enu achi no www.sompaonline.com ensemi nyina ya chimdi akwa koguo ukwa benya bia kenkanya bia hwe ewo wani so afi decoder na so no babia FM stations akintra wano no wonu ya wonsa bekan wo ho Facebook ya Sompa 106.5 FM ya na ode Accra asoso Sompa 106.5 FM Accra eho na ye kenkan wadwenkyere ede efri wonu me wa ma no ne baby anso YouTube no Sompa FM live fa wiensam a yedidi wontoa no ebine se police fo akwache ni pambienu bi a wo akotena befo ntintamfidie so ase wo mbekuo mampanyi ene ne yere na wo adwena se abodom arehosam wo free hoba ene se maami bi a wanya finhia no aduasa enwotwe Jaras husband wo de secretary twanwam wo de awonu mu se two yabaji mu nchemu Vivendi Canal womo ana aso multi choice mu no France na wono mu free na womo de se woni Ghana ebesi nkomia na emebunu ya womo MPP amanyokoro so atwo nkrata sisi ababonte se womo ni police fo nya adwene chi a womo akwache nipa mienu no Deputy Director Edema Rocha Ghana Ora Daira Obosu wakasa se helicopter yi a ekwa crash yi ema bridge ebo yi ewose ye hye ema bibi ensi Mo Ali wa kwatwe se wonko da fiase mfenhiedu bone ben wadie yebekwa akwedi mu nkomo na John Treni dima NDC amanyokoro Yira Johnson esiedu nketia so ababonte akasa afa MPP amanyoko yi a womo yi wo hu efi Tamale Central by election no
Yebeko obi emasumu na sai anabeto montene se upiemu ewo Donald Trump na sa aseso a na ne national gas bebre wanum akwakọ gu montene bi so sansam no yedi munsam ema o ene afoforo eka ho ena awie yede to say secure dumienu ka se bo secure sanitary pad ana so yasene se yemmoso ma wonu ase wonyinta so ene obi bia wonye ntwa abra no wonfa ne ho emata obetime de wonsam na ba me ya kenkan de amaw na it was stylish so they are techno spark 40 series one spark ye wie na mom kase bono time wom a time heba Mr. and capsules wo na kan ho a triple A mine ajapia APAM DADAA awiabre mene abina badu adepa kwofie enafe OBAAPA nana ya kechre Arismama yamomo akwa ba vejibre kase no enchemu ankasa enie eno ada ena posifo ekwochi nipa mienu bia anano ada wo mo kwotena ba funtintemfidie so TikTok ena wo mo aye live di omampanyi John Dramani Mahama ene ne yere atam wo mo kaseti ane pa ema ne kodu kra se wo mo ebeku omampanyi John Dramani Mahama mo wie a na wo mo atwa ne yere Lodina Mahama ne ti e de a kye ne se wo mo ewo maimo na no enam so amagana posifo aye nhwehwemu a akwache se nipa mienu ye noda ye de wo mo akopiem e wo posifo akokumo na Prince Ofori ya dodo na efren ya abiwu e na afei obaba ko no so eka ho e na posifo kodo wo mo amika sei wo mo tru posifo akokumo a posifo eye nhwehwemu se nipa bi ono so eka ho bi a wo mo etimi eka sansem yi e de tu wo mampanyi John Dramani Mahama so ene ne yere no emra wo ho a ene wo mo ebedi na yenkutie senior senipa mienu life na wo mo ye wo TikTok so no senior mo kan yemra ye be kula kuni bi wo nkrofo betimi afesi NBC for squarely. That is what I mean, the person NBC for omuhu nkwasi asem ni do ma amadwuma awodi dwuma yeso ye di wo mo papa na sa plane crash ni be make sure say Mahama ye be kuno me akosu adolo of na America Mahama ye be kuno akuni biem na ono de kokko boto ne de ni be hyem do Mahama kokko boto ene de ni be hyem ni akekera no ne ato atwen ye be kire mu pa won kwa e fa so a mo se kokko boto no Mahama ye de ni be se fertilizer boto ye be kuno afi na ma wiye Mahama so be obewu ye be make sure say ye kuno e twa ne yiriti ade a ya ne de be ye Mahama asoja fo no de ne sa ka wo mu ni Arismama eni awodo a yekotie ye we eye nipa mienu emprempre wo mo etri post fo kukumu a wo mo ye live e wo TikTok wa we ensemdo anu ahye yetiefo de ahwefo mo fanche ye edise ye bo eba mo so mote sede ekoso na e wo sansem kro ya hunti no ye be kwa homa no so ne ni lawyer William Kusi edi nkomo lawyer wa homa no so ebusa no semfo mienu miese bi e de afa wo lawyer wo temi nka memo aha o SOMPA FM makra so ni yeah, that's papa ene wombra ewie wodi amaye lawyer minim sa what say the akoso eno ada posifo akoche ni pamienu anano ada e wo TikTok so a wo mo ye live ene mabunu a abasa ye live ni ye di mpanyufo atem na semba ko a posifo gina so a wo mo akoche wo mo eye se wo mo akasa for mampanyi John Dramani Mahama ne yere wo se wo mo beku wo mo eno nanam so e ma posifo akoche wo mo na lawyer ye busa se Ghana de nim se kabi ma min kabi amambo obi atimi kabi enti no edisa posifo nko mo twe wo mo ana kabi ma min kabi amambo no eni ho biem ye me da so chia fo yin so amza o she kabi ma min kabi amambo na edi from right to don't be there but also you know right no obi so give protection and in some of one kind I'll never support it. Not one. Obeku akodina social media say Obeku president. I treason also. Obeku president Ekunigire. It was a statement that was made in bad faith. And so. Yeah, they can be convicted by the courts because charges on between them now unin
And if they free buy, that's the question you have to ask. And the MPP governor, and proposing a TV show, maybe a 10 hour better FM. A good word. Kunyamima Kunumamu, a big say. I could want to hated all those things. Somebody like Kevin Taylor. Yeah, probably UNICEF National Security New Mine. What is right there? The bench trying to know. Yeah, so. And you want this things who lay foundation now, and they are wounded. But the SEC, that is what the foundation is. It is now under Kufa and Yanda Mama. So, and maybe the objective position is that it was wrong. Then show myself. Then certainly as Ima Obia on the social media could be at them. It's not the best. You do say I'm here to tell you. And you're putting ever. Now there I am with your mamma. Everybody Kevin Taylor. She's also a Jumamano. Or Winnie is also a Jumamano. I can't separate. You're born of pass only a good word in Group Water. I didn't know. Although because I'm a funny hawk to them. Lawyer, what assassin obo word be I am the pa was it treason na uka treason na ye pesi who says how treason no emrano say and a kafa home treason the bonia kase ba go pa wo emramo no so utu abayagu so utu abayagu technical the aban so no an president. You can also do Kumidia, and that is how serious the statement is. You know, you're true, I do good, and you could do after the year. It's a serious matter. You know, just also cry, or be able to defend you on the arm. That's our chopper. Because it's not right. You, the sitting president, you will come. That is not right. O ka asotwe de lawyer Mama Musa wo san so e lawyer asotwe ben e na se wo ye lawyer yi enka esese ye de ma sa nipa wo mo akoka sa aseme o social media post fa chi wo mo asotwe ben wo wa wo se ye de ma wo mo in fact nim se omochi omo de kwa du bo mo de ya it depends you bet you go charge under causing fear and panic and all that the dia on asotwe so say that it depends on what the police decide, you know. The first degree felony in the year, you bet him go out as a hangover. Second up to 25. And as a smaller offense, 2 years, 1 year. And it depends on the charge. The police decide, never. Some cases will charge them and a bit more advice on how long they can be in custody. Yo, lawyer, me that's why Jina treason him. Say, Eban say, Asutria. Okay, say ekopie say eyesa treason no wo mu edu omampanyi atam one ne yere we mpo de nya didi atam wo mu efo ombeku no say ba no say eyesa treason no ye de abo wo mu a enka no no asotwe be na wo wa e wo se ye de masa nipa no na never from 25 years to life imprisonment. I think offense 25 years to life in prison. Lawyer, you better see we papa say you to your suffer wa waji so bibia che ya dwede bia mu a ye besan so abawaso ye ye da say additional money pen ne kasa ye eye lawyer William Kusi wano ebano emremu a wonim di pa wado ena ye ne no edi enkomode fa ho no na e wasansem kro ye awonti no ye betina si ya ye news editor ane ataboaten edi inkrata bi abrebe sisi ase MPP amanyekuo no mu emebunu ya wo mu ewom enso de nkrata ababonten ese hwe Ghana ka bi mami nka bi amambo ne ewom mu no na enye wo mu de kra ese Ghana posifo ebetimi akwachi sa nipa bieni se wo makotena TikTok so ye live so wo beku mampanyin ne yidi ntino Ghana police ese wo mu ahoden ese resource kwa
say ye kwachi womo ye de womo ye dey womo so womo nte ase na womo to aso kire mu say anando ada by election e ko so e wa Ablekuma North no say na ye kayo de si ye enam so krama ma me ha wakumsin je say ye ko bo no brim no a ma na so ye se me ka say ye wie no kra osan so koda ya sabia womo se sa we no ene na nke wo se Ghana police fo womo ma womo eni eye de to womo nansi form na womo ko che sankrofo no mu di sa nyamra sem no nanso no womo anfi ama sankrofo no womo ko bo ma me ha wakumsin di sa nyamra sem no Ablekuma North no womo da so na mo free ya womo nyehwe enu na wo se posifo no ko ye adwuma fa ho na mom so obi ko tena social media kabi ma minka bia mambuo bebu no bi wote wono wo ka na adwene a enu no nche se sebio ye sa pepepe na tie na mo chese motuka bo se fu se bo kwa akwachi wo bo atwe wo mo aso enti sankrete ye ba ye Yera Salam Mustafa Wado and a national youth organizer edema MPP amonyoku na nsa ehyenkrate yi ase Ye ramu awa ensam fufuro mu a bekwai menseneni mu ewasante ematamu ekroba kwa eno no ede adwenase abodom arehusam afri ho ba enese maame agya nyankopɔ ya adom a ono so enya ahokani bi ewade ye Rebecca pia ne ndini na obi nim de akwate bayra ho bamu ama bayra ntimi amba akese a okunu susu se wo twifa nachi enti we no sade akwaya na chese jealous abem eno ana okuni anya abotire sade empani kasa kokwa no sade adwene nya adwuma no wakwafa asika pechetwanwan edi kwa wa Rebecca pia mu se two sade ekoya no sompa kase ye dikan ene Rebecca etwetwe nkomo me kono ni tiriti me bad onne me kasa bia atretin me kun me use me kun me ba me shi nkara na najo ena me discourse injasa na kwa da so no me si okope guja to ehene bi wona audisi isi bi still de waya no waya na me ko hene no ko ba na na je say still now the oye and threaten ni adana na so osimi jano nso ba o titi me na onya jano nso bi kuma no ena wa hene ne de share ne se kwa be kanse mo no na da so yes ne ko si abodom bodom he ya adom na ko ja wa se ne be ba me abetena se nti me ko bo ebusuafo ne wono nso papa mo amade na ye twase mo no na ye sawale na na ye hye ne egu no bi atena ne ba bia Abusia areho papa mama Rebecca apia wanu ankasa ne ho kani ni twetwe muchopa we direct husband ena se wo susu se wo ja no okofa ba ma fufuro enti ene se bebo me pa de ene nka me yiwa frasase so enti we kura nyankopon o ena fa fie ena wankofa medwaye se wo fa medwaye enka Rebecca enkwaye gone too soon kwaye dead enko akwakura na arehusemi esi ewo adwenase abodom bekwa mesenim ewo asantemantemu ena sa arehusemi esi ye Sompa kase ye kwa ho we asubiti hospital anasa ya sabia ho ena eye ma me Rebecca pia idantu show Facebook ne so a oxygen pa ene ade asi ma mi so anso nyakopon do no na ne branso yenti ne nkwa eda so kuru no a sabra me no kasa die okunu wano so afra watwe ase watwe mane nyawa a waton kunuma egu ne nase a wodi ne ti aka wura posifo ahwehwe no achi ni arahusemi bekwai dwunase abodom enesi ene ma yenko atifia atwe mantanum na eho no medu ko wuram wa circuit court wo mo de ba mu abi a wadi mfinhia dunu nan Muhammad Ali ene ne din na de ntia yede ne kwa akoto afiase mfinhia maako du ewo adwumaden so nyina yese wokura atuo ya emre bia na ho yenyansi ho na eno achi no ntansa baako ne se wasanso boa ama bone akoso na we no bra PMPni Jonathan Avogo wotena agwamuo ewo court ho na agya kwadubofo ede mu ali babegyinayi na wo mo kyese nkwanhia bisi ewo Sisala East abatwa mpesua no so krobia ye frɛ ho se bugohwe na sade emunsam tie paa no akuya de pe champon won ne betimi aboyemu makuya ma hai ya minya bema na bibi abokɔ de ya me adimo bibi abokɔ ye de me ase na bra yewura Jonathan Avogo wotena agwamu wa circuit court a wo mode mu ali begyina ho no
na wɔn se ne bɔne a wadi paa ne senti a wɔkɔ mfinhyia du Mini abema meda wase. Jonathan Avego ya oye ojentreni ya otinasi ebu asentia ema abranti awonya mfinhyia eduonu nine eso onkonko tinemu. Enkonko sum aban no mfie du no. Eyade se kwadu miensa odina so ede ball no. Eye se eyade se abranti ekuta akodi a aban ema ne ho krata bia se onkuta. Dedi ho bio mo se eyade se wo hu ne se adwenboni ewa abranti timu a onyaboni a obedi ena bio wonso oye kronfo. Na we wo susu se eyade se akwantia kase esi wo Ukubeli yeah esi wo na no July August July 2025 ya mo e wo Sisala East District no eyade se na branch e ka ho bia oda ya sabia eje na ya resha wo mu se akodie wo ne ho a oni aban krata bia nti no wo so ne pam edi ne kokozina aban ano na yɛsɛ abɔ no kwadu sɛ wɔboa ma kronobo ɛkɔso Sisala East no ɛkɔso no kora bi wom sa no krapa yɛsɛ na ano Sisala East District kronobo ɛkɔso na yade sɛ ɔka ho bia ɔmanfo ne ɔmkɔkɔbɔ krono no de ɔmo de ɔmo ho akenra ɔno abantie ne yɛasɔ ne pa yɛde na kwakodina aban mo maku akɔso afo ani di akyire na fo ason so toto fom se wonya bo bi fufuro ni ka ho na wo mo frɛ nso na ɛno nso wo de adom yetiefo awiemie ne wase ene wo ma ne bo akui adepa champion no sompa kotie bekani na sabre de esi wo wa circuit court wa PM Penny Jonathan Avogo wode muali ekotum mfinhyia makomakudu se waboa ma kronobo akoso eno achi wokuta akonde a yenyansi ho anase mra bia ni ho a sabre wone aban ekosesa aboa so na ene na wotwe pepepe ena breach kese ebo oman Ghana chese yedwene ho kra besi sabra meka sei no Ghana for yedwene ho ayente ase tutu ene Ghana mampanyi na ne nyina ne se oboase adanse boase akrofom ena sabra ho semisi ya nipa nwotwe a na wo mutu kwan akọ oboase akodi dwuma ewo oman no edi mo enam so ema helicopter na wo mutimo ekunya nkwanhya ya ema wo mu nyina eto yadom ewo ensiedo na dwomtireni edema NDC amanyoko no Yura Johnson esiedun ketia no da wabra na wo ye Yura Mutala Mohammed na doa ewo tamale wo etifidu mantemo no wode ne nyam ekota adwumadi na echi kama kwa na wabra wonya kwan agina simpie so ene Ghana fo di nkomodo ene ode tu dwa se ene ansiemo NDC MPP amanyoko ni betu dwa se wo mu ayi wo hu afri eye by election ebekoso ewo tamale central no mu owie ya ode aseda pie se kode ma wo mu pa se wo mu ayade na woto aso ekyerem se hwe NDC amanyoko no titru no wona wo tamale central wo wo se wo mu ada emba wo mu nye gidigidi bia se bia wo mu keka ne ma bom ampo bi emprempren eso wo mbesi Yura Mutala Mohammed anemu wo se eba ne sano a na kyese ya amfani die sefata amfa ma Yura Mutala Mohammed ya wo bra wo ne Ghana fo kasa no yengotie mbra in MPP for declaring that they will not contest us in Tamale Central. So it's a challenge to us whether we are going to fight among ourselves in getting a replacement in Tamale Central. So on behalf of the party, I want to beg everybody that don't let us rush over each other as to who should succeed Honorable Muntala. Because in doing so, we may end up dishonoring his memory. Let's wait. We will convene a political committee meeting and we will come back and advise what should be done. Adeshma Madibo kasa ye jomtireni edema NDC amanyoko no Yura Johnson esiedun ketia wasara husemu a ene na watwe pepepe Obama wo ede ne sanyu no eto ye mpanimfo mako enwotwe no aso no
Epenifo kasa echemu na we deputy director Edema Rocha Ghana ora Daryl Bosu wakasa chemu se dwumadi ana empenifo yi ekwa ya na nka wanum ekwa akwadie na ebi mu kra di kan na wanum akwa boa na ka omanyin so ekwan ya ye fa so tu afom agudie kwambone so no wamo apenepo mesibre papa bi enti na responsible cooperative mining and skills development program eno na wamo ekwadan na die na wade mo ahye ekwanya won fa so na ne large scale and small scale no one makaka won mo abomu ni akyire ni Ghana de hye na won so anya adwuma ye na gadamse no atumi atuase na owura dara obosu akasa akyire mu sei enkonfom enwotwe ya won nyina ewuye sebio wose yenhwe ministers mienu ana won wom na yenfa ni die bi e wasanke ye de ma won yenfa ma won na nka we no Ghana fo nyina yama nya sacrifice ya yempanimfo yi sacrifice ye na asade Yesu Kristo ebe dane eye akoa ebe wudije yenkwa no nanka yemfa sasem we so anabra hosemi nanka yenja gadamse kura nanka omanyi ye environment no so entumi nyina brane ora Daryl Bosunsemni. We were all very interested in the program the government was launching because we thought that we needed to really deal with the menace of this environmental crime around us. And so any program that was going to help us do that, we're also going to be there to listen and make sure that we keep the government accountable and also responsible for everything they have said. So we were really looking forward to this. So but to have this, I would say, serious sacrifice. And this was a sacrifice on the day of such a launch. 8 people had to sacrifice their life for this initiative we really want to do. And it's also kind of an initiative to rid our country of this menace, of this environmental terrorism that we're experiencing. So there's no way we can sit down and ignore this. Something we need to really take seriously. If we're thinking of just going to let this responsible cooperative mining just go on as just like the community mining was, then this should be the turning point. Nothing should be the same ever again. We need to do things differently. We need to deal with this menace once and for all. Enti no se former gudi ayetu no kwabone so enti mi etu aso ya yempanifo nwatwi wa mu asamado mbe so papa esa sacrifice ni nyina fa so papa bia ema so enti ne deputy director Edema Rocha Ghana ora Daryl Bosu ensemni na ewo sasem koya hunti no mensirika chipanyi ya wono ena wo Obuasi West mensini emo ye honorable first love appear kanin wono so ababoti de atodwa se wo bra sa helicopter yi konya nkwanhia no ebeto odwa se nipa bi ano omo mantemo ekose sa helicopter no part kakrakra ene niema bi a wo mo sesa ye nam so kra ema posifo kra tron krata e de ba ye se obi biara onim se sa helicopter ye tuto ye wakofo bibia wo hodo no wo mo hwe no mo fa embra na eno na mesika chipanyi de atodwa se no kra bi animo obie ni wa okofa ye ehu bibia na helicopter no ehu bibia enti no Ghana for yembo sasem ne entu engu wo se ewo bra na sabra wo sem krasi ye no wo mo de body bag bia na nka wo so wo mo sesa emu ni di gumo na so body bag no sesa kra gumo a na che se ayehye body no ayehye pa ti du gumo na nane eno kra na nam so ma wo mo kofa eboto koko boto yi edi gumu na so na Ghana fo bi kra so ka se na nka ensese wo mo de koko boto na gumu na wo se wo mo de body bag eno enu ochechire mu ayekote mbra ade no kra na ehye ebada na obi kra timi akwa akofa bibi that time na asem ni say no body bags are me requested from Anglo Good Hospital kra no yeah omo de call ho no that time they said medical doctor or regional minister omo make attempt no I just say enye ye na omo hye nti ye say ye di good body bags no mu kra mpo no na anane omo ya omo sa na omo sa afre me fine fresh say body bags na ye sa kan no anane do bia beke bia yo no from no I say asem aya refo ntina nu kwan say nkofo create so much on it nye Adishma mani pokasa ye mensika chipanyi a wo Obuasi West mensini mo honorable Faustina Love appear kanine ne ene ekoti ye no ene ma yenwura enkuta hodie mu so afo hwe enkuta hodie afe abaefu suenhunu ne ene wi asensakra ye kofa bae yewura Sam na te George ene se wone empanimfo adikasasie na francefo omo media ye friend se Vivendi Canal Plus ya womo ene ekura multi choice mu DSTV ehudwumadie nyina womo na edie no wonu womo dikasasie a womo nso aye krado
sɛ wɔne Ghana mpanimfoɔ bɛsi nkonnwa na ɛno akyi no sɛdeɛ timamufoɔ esu ɛwɔ DSTV subscription rate ne ho no wɔn atumi akasa ahunu nneɛma ɛsɛ wɔn mototo na we no government accountability series na se ɛna yewura wɔde nsɛmi tudwa. Canal Plus has gotten the all clear from the Competition Commission in South Africa. I believe that should kick in sometime in September. Yes. And so Canal Plus are the ones taking over. They are aware of the situation going on here. And I've made it clear to them. They've reached out and I've made it clear to them if they want to come into Ghana and operate on the license that the company they are buying has. This is our request. I want them, they've made certain indications and I've said to them, I want it in writing. I don't want to take public policy decisions on the basis of phone calls that have been made to me. Put it in an official letter. Canal Plus is willing to talk to us. I would not run away from the fact that Canal Plus's attitude is light years more positive than that of MultiChoice. MultiChoice seems to be just wanting to cash out, because they're about to leave. But you've cashed out enough in Ghana. Yewra Samna Te George. So for her communication, digital technology and innovation so ene kasai. Arishma Maya Twaka Sebono Asona na Semu wa bra Ghana Mampeni John Domeni Mahama na Obobobo na ambassadors any ateno Okobo Dimbia na Chese Ghana for Wamotu Wamanu Sisu se as a din way dear Usheni Pedriano Cramponua Onya Ghana ni na Dentino Mampeni Ekoboni din na Kojo Choi I was yesu South Korea ni na ebeto Ghana for bebre akasa afa ho a Central for so yenya kwan ene no edi nkomo ebusa ne say na Ghana for ka na wokra wasekra ene sen ene wo say wono no ye wo no ewo South Korea ho no mo na mom no osua no baye ene ye say ebusa ne say na ono no ase yesi oye NDC ni wase debe onu oni political party bia na mom party bia beba abetena benua so no ohwese ode ne ho be church party no ana tese wo mu nyina ka bom oman no koso nti na wo mo pe enti Ghana fo hu a wo so oye amanyoko a anasa amanyoko bi wase entesa yenko tie nsam no. I've never been political. Never. I know a lot of people in MPP. For example, our company PaySwitch. It was Dr. Mahmoud Baumia. Yes, it's a company that I co-founded with my partner Nathan, and he actually came and launched our company. We're political, but that he is very interested in digitalization and what we do. So there was nothing political about it. I had Mrs. Rebecca Akufo-Addo coming to launch and open our gallery, which is in Oxford Street. She happens to love art, and she knew what I was doing. I was trying to support the budding artists. I'm not here to celebrate well-known and rich artists. So she having understood what I was trying to do, she came in. So I have a lot of friends in NPP, also in NDC as well. Arishma ma Kojo Choi no South Korea ni ya wando eno mabenya body din se we hwechire ese Ghana ambassador emfama South Korea no wie no wa mana so wa wato aso chiremu se ye wono South Korea o na mo no wobra wodi mfinhia ne du enai pepepe ne de no ba Ghana ntie ne Ghana no wabode bra abepem samre. I was born in Korea, South Korea, yes. Anybody walking free, Korean, you have to comfortably presume they're from South Korea. Came here when I was 14, and I followed my parents who... Well, Seoul, I lived in Seoul. I lived in the province, it's called Gangwon province, east of Korea, years old. Parents were alive? No, we are 3. I lived all my youthful days. And actually, Ashaman is the very first place where I started my business. In 1999, when I decided that I wasn't going back to Korea or to US, I graduated from my high school and went to University of Ghana in 1990. When I came, I went to SOS JSS. Arishma ma nipo kasa ye Yira Kojo Choi wado Ghana ambassador designated to South Korea nene ni ekotie no. National Petroleum Authority yetwa wonti afra wanum APA wanum akache na krata yi efriba wanum se uhwemu a wanum constitution anase emra wamode bo MPA adwumako no eban no 2005 at 691 no kan pefe say se wo operate ebia se wo tonfango ebia kerosene diesel ane de ekaka ho na woni to mikrata anase MPA ama utumi krata ya license no a wuntumi enye
na wa machire mu e wa hase nansen wanum hwehwɛ mu a wa ma ye nyina eda di pefe sei bia ye bi ohwa no abekɔ waton fuel water diesel water liquefied petroleum gas ibie afei wanum sanso exportation re-exportation shipment transportation of sale and the eka ho bebre na famra kwamu ekire se MPF wo ema wanum to mikrata nti wei wama ma wanyen makoma akotre ka kire wo bibia da se wudi djuma e o MP edimu woni to mikrata say wan kasa hyase efa ho efa bre won mo akache na ya report oni yenchewo na anya sa na wo mo sa eso mu dia waso ebeye hye wanum si ata wo mo didi djuma no Section 12 692 no ya wamo art no eka echire mu bio say se uyobi na ansa na MPA ebe ma atumi krata amu atumi edi dwuma no gi se bia wo ye Ghana ni anasa wo ye foreign anasa bia wo firi obi ma so wo nya Ghana ni na se bia MPA be ma krata amu atumi edi dwuma gi se bia wo ne Ghana ni bi epatena na ebia mo register na ya joint ventures na wan watumi ama atumi krata se bia wo nya Ghana ni na wo firi obi ma so aba be pie mu awa Ghana ha sei na se ya ma atumi krata na wodidi dwuma ne de MPA se wonom no wo mo ma license bia esa e wo no akache enti ne sa ne ma ne nyina so gugu akwan mu a wonom hwe foreigners ne a wonom aba wonom eye adwuma e wo man mu a wanum eya no fogire se MPF na de ama won wo nyina no wo ma so ba ya hye afa wu ya Ghana ni na we need to mikrata wan kasa chichiri kata de go ahoboabo de camps wan kasa hyase na boabo ho na yesa wanum sa so mu dia na wan kasa woni aban akon ahye ene ansa na ne aban be ko ahye no unye ntwa abranko a de awonua de awuhia eye secure sanitary pad ewie kase ebo no secured wo mu na so yemu a ye de to awo ahotetam a wodwa so ne boefo ye wo Ghana ha ya na eno nso ne timi so heavy flow mu eba be fashalo ekosi no flow kra na esa wo pair cotton ne mint bi ewo mu a onua se de besiesie wa himfia ma wo nkomo aye de no obecha nkomode ene nti wura bia ye ton bi na je de wo kuma se amama excellence cosmetics wono na afade akwa kugu asantemantam adum pz te hwa estate taxi rank honso e wokwada so e honso won se ka wo ma sem performance dadem eno ane so obepusu ahoma no 0243862158 e secure sanitary pad e ba ne sa e ma no bosumi bia wo mo se we are secured e we abrei time ne yede ye adwuma na time no nso yare a time da ho ba ko e ya tiridie esanse entontomo ka wo no me ma time kakra bi obohu sa tiridie na aka no ho wanu mu nyaw de wa aduani so wa wuntimi ni enso akọ keteso a wuntimi na de ohia time heba mister time ne TIME eno ena Dr. Tafirija waye ho adwuma se ma wonsan ka bi wo de obuso OBAAPA wo be kan kire echeche ba mister no wuntimi nyonso anase wonkomwa na ekunti anyarewa no wo fom ti yade bi abesena na ekra wo a ohia time kata achi obi ni no wonso asan wo time heba mister eso unya esi opuno so 0244417669 wo ma homa na de ya pa ne se wudi nkomo na ewo mobile phone so ewo ho a se ne no etwitwasi edu ba bia de hello mente won kan breko a phone papa eno de ye bo dance kura wo nchen na onya ko na wote nkomo no eti ne yie Techno Spark 40 series Techno phone na de aba enti wo ma smart spark bio wonia ene wo mon spark mom ba bi eton phones nyina kwa na wabusa bi wonso wo ton bi a ya fast spark 40 no na say ene ye new baby in town ene trend ye eno ane so be wura ba bi a ye ton phones na waje odi awie wo mo nekuta ye mu a ye som wo na ekwo bi e friend say one Ghana movement sanyo hosi wono ne kofa bae wono nso ne die animu na wo bakokobi e de kire say Ghana ye hunu kwan be fa so agadam say kon ye be kon ama afiri ho pa na ye tena se e prepare ne se de ye prepare nu ya ye ne bebe ho so no na ye da ache na ya bono na ahweye da ache nkura bi e be wo no ebi kura bo nsa adwene ye nipa de dwene no na ebi nna ne tirim enti de be ba ne muso wonwo bia no na woyo nyame ampata e be wo bi no wo ne hwene ani kura na ebe wie na ebi de ma enti se be yo na ye da ache no ye nkokura kura de ye ntumi mu no e wo se ye nyina ye sore waka na ye konsa akon
We cannot do that by jeopardizing the future of our children and children's children. We are destroying the meaning of life. Water is life. There's no reason why we shouldn't promote mining, but there's every reason why we must fight and bring to naught any environmental crime and illegal and irresponsible mining. Our advocacy has not been that we shouldn't mine. We should mine, but mine responsibly and legally. We can't be destroying our water bodies. We can't be destroying our forest reserves. And now we are destroying families. We are depriving this country of great human resource that could help drive and manage and transform policy for the good of our children and children's children. This cannot be made continue. As a matter of fact, I easily could have been on that flight. My colleague there. Ora Senor Hosi, wano ene convene adema One Ghana movement. Wano ni 2 yemfui. Ya tuwaka siyabono so Yira Hamza Sohini NDC amanyokonomo communication team member na wababoda ene Ghana mpenyufo tichu ene bambomu edwumayefo ese kwanya wanemo faso echise obi ye bone kwanya omo faso national security fo ko ekochise nipa no ose eya na onunko ade mfamra kwemu wokasa asem we wobra wuntumi dia brante bia na odi dwumedi a wokokasa tia omampani John Dramani Mahama yesi no na yekochi no waje so na amadebo chem se kwanya a wonmo faso echi no national security fo bi pie mu yesi yenim se omo ye national security anase womo enyo eno se womo pie wo a womo cha se womo tutu a wonu shutini adade a eno no wo chese sa kwan no se bia kwanfofo bi kwa wo no mo e won se mpanyfo e ma womo de faso a ka ono kwade a ke betimi aboa. Where I agree with principle has to do with the modus operandi of these security agencies. It did not start today. And it pains me to say that it appears that even civil servants within these outfits have decided to take we the political class for granted because of our own action. Because if you get power and you decide to use them in ways that are not professional, and there's a change of power, there are definitely going to be elements within these security outfits who also owe their allegiance to a particular political party. So if care is not taken, they are also likely to behave in ways considered retaliatory that may be outside even the hands of the political class. So it is not just a caution to this government, it must be to all of us. Arishma mani pokasa Yira Hamza Suhiri wano member adema NDC communication team nene eni ekoti yeno. Yeremu ewo MPP nsemu SOMPA 106.5 FM Accra original yakasiye ena yede sumwi ensem no emuda ho enya asam ketewa yekọ akwa piemu ewo baabi ani anwea so bekwai kurosi ni bedwanim enti no ehwa no ewo atoye atifi emantamu Western North region na MPP fu a wanemo ho wamota ya pai setu na wamu disu baba wanemo si eniema bi wo MPP kuanimu a wanom no wamo dwene ho a wamo ntiase enso akame anse ya kyekere wonsa gu achi ana ebi mu a wanom hyemra no eno ano no wamo ka wi ano kabi ma minka bi ni wo ana wanom ye wamo se nansan ana MPP fu ekwanhie mu wanom kwahie ba ye ekire no mba ye delegate conference kakraka yi ana wamo ye sesese no aba no won beto no top to down into top down sa top down no wanom kire mu se wamo dika baba ba yi opani a obetu frank ade ama wamo afimpi no ne aduonu enwotwe ansa na ekire wama be yi asefo no na panimfo ni bisa sa wamo na nya wamo yemo hwe wamo se hwe wamo mu na wamo trim eso wamo sere wamo no na enkane no opani anu oyeswani a no ohwe atoye atifi emantam na no eyo nyanyafo kinsiri aboaji jedu ana wono okasa yi eba no MPP mu nso a wakwadade wo mu yie pa wase sa ayi decision na panimfo ni take ye no wone wamo nya adwene nne ekina ka ho enso agya obaye nde who say man don't dey. Personally, no, I don't agree with them. But the decision has been made and it is binding on me as a member. We are moving with it. And now National Council betimi asa ako kase. Sebi mpanifo akurase wa council me ye. Ye ne kaye enso ye pese yesesa ya no. Ti se instead of January say e beto presidential primaries no. Katiafi polling station. Argument ba ko mo kan ya mo di justify say enu nti ne ye koye top down no ne say polling station for na e wo ho sesi ano. Term of enso ye beso match asesen. Respectfully, I disagree with them. He does agree with them.
eno akase no achi no eno owura Jedu say se wo hwe mu pa mafo wan mu twi wa mutie so mpese wa mutu franka e ma manyoko MPP no a nipa ba ko pe eno owura aboagye Jedu wa no ase wo betumi aboa wonom na wa biebie nwuma ama mabunu aye wono ne hwan MPP ye wo nipa ye wo nimde ye wo kukudam but amongst oma pese tu franka ne de me gidi se Canada Japan stands tall about 60% of the current general election vote omo ye youth ade a ehia won pa ye dwuma ye no obi wo kwanya obefa so abiebie nwuma ade ne yesa ne ho akofo obi hofro wo pa ye mfa nipa mienu de yesa marketing de ye marketing no ye mfa omumra ba bie ni dwom we mfa na we mfa ne hwe de nipa bedi nachi in any case say ya market obi a fi se ono ne de ne kwa eni anka ye ko yi ni ntema ye den ne ye ntwen aka be na nsa ne akoyi no because in the market na you obi anim no Enkane openi anu ono ohwe atoye etifin emantam no ano ononyafo Kinsri Aboagye Jedu ono so ene kasa ye ebusua ye nase ne yanyina Yesu yesero twen yen ye di abrofo nkrato abasesia Kweku, minim se wa yeshe. Me kra manane. Na so ebony show ho embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathic clinic kuma se ubehu endpoint homeopathic clinic wo kronoma bohia na akra hanso so de wo mu ginamu ankasa wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathic clinic obia ebekiro for endpoint wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathic clinic wo mu demufo May you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series, the phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery techno is your plug. Rush now to any techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno, stop at nothing. Era, me pacho brana me sha de wo bagi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me sha ya me kan se yi ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa
pro de owo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se wo peta meba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Akatuapa. Nokre Emma Akatuapa papa ampa yemwo esanso edowase se watwen ye afi yento ansam no so na memfo nwura mu ahafo ano Southwest mansenu mu ehọ na honorable Abubakar Sadiq woye abankra chepani a wusi mampani John Mahama na mu no na ne se won moto abawie yi wode na ase esom no enam ama sesie yi wakopiem ewo ne mpasua no so baabi ti se odefe jankuntabu kumawu penewutirim ne asibe nkwanta ya fa ho nyina woda wo mase ewo musa aba no wo mutuwie enya de nkunimbo no wo fa de ne nsokowie ona mampanimbo ne din se wo meye krachepani ne no na honorable Abubakar Sadiq wonam no wo kire de ntia wo nante ada wo mase ne bosha wo hye ne manfo ye manfo wa santamai ase ewa ba yetu ye de edman na ewie no so sebe mo amoba mo amunia o ye se mehwe manzini so enfama as this chief executive na ehube hia se enase a ode be e okuma se no a sebe ontimi nko be bia pro bia so no ye so de na ase ne de ede bre ye manfo a mo ye manzini no sine ye nhemu se ebeba ya ye pro jakuntabu ya be damase ewo adefefa mo ye ede ma NDC amayokuru ko sebe nipa ya de mawa o se okona nase si ene ba be damase honorable Abubakar Sadiq wote enase a woka twa ato na enase som no na ewie na frempon kwaten won na ye odefe hene woda honorable ase na ode adesere foforo etu nanim atechefo no a no mo ha no opremi oba prepre ko ba bi foforo na ye wa atechefo be am say insiance nso ha sese aka be se ni entuhwe kasi na so na nipa mienu na he wa ye ma ye no so ade nunti ye no so di sim so say madam mo man na fi mo hwe na mo ni so me ba na du be so a this is it just go road yes is mo nya me school dey madam na me say so say ye no so uba asase be nya ba bia ma no see teachers go road bi e dey aboy nunti ye no so eni a woti ye na frempon woda efe hene no wono na wakasa yi na adesha ya womo ewon chance down krom ye no ewo efija kwabre north mensini emo ewa santimantemo na womo to on sadia from ampanyi womo mra hye badwina fei mensi krachi panyi awo empotemo wose womo mra beye womo mo asanse nso wom benum ewo kro no so bi nuwo ejanan bia bi nuwo achechefo kra ye de wom beba so be kire nkwada de no womo ba no madwane esanse niema ewose achechefo no enyansa na womo atimi abekira de no womo nyanti no womba ya no womodwane na womo ne yense ntreni ba obedu ene etwetwe nkomo a womo de adesedie ede to woma mpanyi enim nya light wa ha ehia ku feed yesan hia teachers yenso na entimi mba kese etimi ba na ase enkura no so mo kan so mo ye pipe ama mo enso mo se generator mo betu nso mo nya generator na entwe nso enkura nso ni school mo tu bi ma school for no aso ni ma ohu bebre wo san ka etimi ye enso so se si ahode no enuru ho eti de esi esu ni memo tu si wo no e wo san kombe boy na ja ye nya nso no ma school for no ebi fere chichichi so mo banet nso ni ho no ma o mo ntimi enidi enya bibi enwogoro yensa nya toilet da
fichire na nkore ya gusua no monini akora ketekete wonne ne so bia mbepa ne so kotiem na asa de betai o sa de begina wona dididi a emfa so bia ni Ewie adesma ma mo fanche ye wone no se wudidi ewie fa che ye waye ne awodo ayekotie ye no eye adehye ye awomo ewo nchense dan krom ye no ewo eficha kwabe north mensin emo ewo asante mantemu Abusia yetu fast wakode bresi amu awotru ani se mojabum enkowie kase no ewo obi maiso United States of America eho na yede konana no Jordan na better montini se upiemu Washington DC a owura Donald Trump wene bodyguards anasa sojafo ba se ahanwotwe 800 na wode wo makogu eye Washington DC na emu 500 enso de wo so wo eye federal law enforcement wode wo nyina akwakogu na owura Donald Trump nsemu no say kamia yese sa Washington DC New York and Chicago enkromi ensan wo hyamra asade wo mo hyeda eni ne mra so entine anam so ema atutrosam ene emrasam basa no entumi enkwaye enti asojafo wadi pro wo akogwe wo mo na akwakwhwe ama law enforcement no atumi akwaso na Washington DC mayor enso abamontene mura busa wano so akasa na ne sam kayem no say se owura Donald Trump kase Washington DC ene Chicago ene New York wono se wamo eni mraso a wamo so manyaye ebi onso kura no se ansa na ebi asojafo bi ababa ban agiban ewo kuro bi so no enka mayorfo a wanu mu hwehwe sankurtu amakomako tiri yi so no enka wose ebi a wanu so ete ho popuye bi enso essence of Donald Trump a Republican na economy ensen a Democrat nti asade esebio wo pese waka won kasaboa ehye wonyam na wofa akwanuasa bi a yemfa ni nipa so no didi wo mo enu nti na bia wonu hu sei sa eniema yi ekoso e wonpotam nti Washington DC Mayor Maria Busa anase Buse Waha Maria Buse wasi wanu momu die sedie esie pa nipa bese 800 na federal law enforcement bese 500 wo ma begu Washington DC no wo som wanyeye empanifo ne na anwene ho na bi nso already na Trump wo kase New York and Chicago no wasanso di bi ba bekọ ho no wanu mo hye sei bibia enko chew esansa wo hye aban mu meko wo Washington DC a esansa sojafo na begu nti wo ma gigigeje ho ene babia ama erita sopa na sa ho kire ekoso wo mpatam wanu mu a wonu so akire mu se de ensini de wanu mu so mu a enye yi afa na waso afidi akase no aha na esie ne mom nsem a yedidi wonto ne bi ne se Vivendi Canal Plus wo na se DSTV no wo control France na wo ne mo ne Ghana ebesi nkonwe hunu de ebeboa yen Sanso ene ya kwa umano so mayene lawyer William Kusidi nkomodifa nkodan bienu a yachi wo mo posifo achi wo mo akodi omampanyi ene ne yiratem ewo abefu ntintamfidie so wo adwunase abodom wo bekwa mesin nim wasante mantem General Husband ne wife pa 38-year-old woman Rebecca Pia wo de sekan wo ne yem ema sabre wo da ICU ya ye de oxygen esine so na emebunu ya wo mo ewo MPP amanyokodi mo so ababonte chese chia posifo achi ni pembiendo no wo mo ni wo mo nyaadwe Deputy Director Edema Rocha Ghana eye owura Daira Bosu wo say empanifo watwi ya wan free mu enane na watwe pepepe no Ghana for yemane ye sacrifice mayen na galamse ko no yenyina yankon ni entu ase arishma ma weni ensamafo for bi ena wie yakenkan ede ema mo na ansa na no yemfo da PSC da wampam ema hajia special local food ansa na yebekenkan mo adwenche de ama mo kra no yemfo da ma na aduane a wo pedie bia na ne okwa hajia hono mo abomode aso bobawura mu ewo ha atwe hono mo a wo behu no na yenko eye Facebook hono mo abena ta jemfo wa na ekase wo say a good work done wo say ya de papa SOMPA news I say watchia Uncle Pam ene ni team ni nyina Uncle Pam abena so watchia o sa so na keke kasoa
wɔno so ɛso ɔhwɛ yɛ ɛwɔ American Town Kenke House wɔse Baumia afa ai saa na dodo na afrɛ no wɔse Baumia afa na wɔse ɔkyea honorable Mevisa Wakumsin wɔno enje bia wɔdo na ɛbɛyɛ MPP National Women's Organizer ɛna afɛ wɔse nkyɛ akɛse ɛnkonfama na nan kan yɛ dodo na afrɛ no Kede Golden Boy wɔdo so ne deɛ ɛno no na Master Planner Junior Kentampo ɛso ɛna ɛkasɛ wɔse NDC MP bi awo ada constituency wo honorable Comfort anano ada obeka say helicopter do just say a pie a plastic e wo wiem na ebom no an crash an kopem wo say post for ye hwehwem wo mkwache no 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 mo na hwehwem no ntimi nkoso esidai e na wo so obeka sa ono so de no na ohene na mensa jebi enso say July ni August de wo say amboa Ghana fokra ntino e wo say mia ye mpa ibomu na etimi abo Daniel Opoku agema so say Sompa News papa na na kwa mo abo aten Ablekuma Central enso say Sam George asaba biom o wasaka no biom wose wuntumi TV ni radio ya wotutum yi wose ntiase bia kro hye da nimo ase da bi radio wankasa ntiase bia nimo wose ono no hwa ase ekwakoye politics ohun NDC for akoto wuntumi TV station ene ni radio station enti MPP for so ba omo so ba yes enti akwakoye se politics no we eye na nekua boabo aten Ablekuma Central nana mensa ke Wilberforce and so I say good afternoon no menua ma ne memma na che say memma na ye wo nko o nti memma was say mu news ne de ehwam popopopa keep it up no so ne de na Rahim Rankin say there be wo de ne de mentimi nka ano hedodo odo so ne de no na okay Rahim Rankin de no de abase ho was wo hwe Sompa midday news live was Sompa FM Accra 106.5 was say yaya de pa APAM DADAA any OBAAPA papa bi any adepa papa bi was say ya ibo adwuma odo so ne de no na messages no de drosso enti APAM de abano de betimi akan eno no ewie apesemakafo miensa eyeme OBAAPA nana ya keche na fei abena bedu adepa kwofie ne ebema triple A mine ejapia APAM DADAA Yenina ye tie Sompa